Nkethin katho na ntune mutegeri bwega nuntu bakona kanya kugwatanira nawe ni kire weru nchuma tha ithatu bitagwa ntinyari kinyo jani jamazira tukwanganiritie kirento chetu patwe tutemioka ukarande misemanie kuthangalania mibango era turi county assembly tubangirite amiru atu turi MC47 itu impeachere Kawira is not our governor or a former governor. MCs Bamero kwariria muchemano jurajuru kwerigieri kwa munini wa rais. Rwanda na tutegurara mesia tuthamitwe ukambekana mosimano batigwo na marwanda reo ukariranire na baba kurira na ruare kuringa na bo bonete wengo kendo meotonge lugari nao patu tukuria mesia barabara tutena cio ukaria antu ibathamita na inatu rutabia kurabia tubitore ya kuonthe Kithikiro nture ni silika ngeta mathikone ja mtu umwe uroragirwe ni maitha. Kuna watu matapeli ambao walikuwa na kazi kubwa wakashindwa because of incompetence, kwa sababu ya ukabila, kwa sababu ya ufisadi, kwa sababu ya chuki. Wanaenda pale wanatupatia lecture. Mnatupatia lecture kama nani? Rais Ruto gwitanambira kumineria Rigathi Gachagua akiuga na aremerwo ni ngogere amwete. Ende bancho bimwembe kuritiro mukana gukioneka kuri bubate n'abaruga iri kubatarache biashara. Mwananirio mathithio tukubana arua ni Purity Richard. Bamweba MCA mbungeni ya Meru ni baritite kajukao gukoni muchemano juria turerigiri narua gatigati kao na Kawira Mwangaza jutanini munini Rais Kithure Kindiki bakiuga bare MCA 47 barutire Kawira gitini na bationa kanyaga gukara nthiguru nwe kwariria nombi na wakiariria nthama MCA barabetite kampeni ya gavana ujo MCA wa Koroto Gacheri Muthuri augita Kawira na kugeria muno kujukia MCS ntuko ntuko ntoba gukurukirwa budget ya mpongeri niyo supplementary budget na reganite na ugebwa MCS baba paretha makenda baikiro mirandi ya witi na mbere wodi ne cheo akiuga ni ngugi ya thirikari gwikia mirandi wodi ne chionthe ite kumakania kethera MCA na kugwata mbaru governor Kanare Mutugikare no ina report ije members ba county assembly bakurukirie anatomized budget na nandikira batwe ngugira nene twitaga ni gutegera uria budget yeu ikwa implemented rutererwa implementation ruthera muno ruterene rwa county government na executive ni migambo ya MC wa Koroto mbunge ya Meru Gacheri Muthuri akiuga both MCs mbunge ya Meru mwanka jojwa thirikari bakurukirie budget ya murandi na kigina giacho na akiuga ngugiria nene MCs ba Meru nande ni gutegera kethira budget yo ne kuritithwa ngugi tora ba mekirite na nkurukia kiongera kwa gitumi kia bamwe ba MCs kuthama kuma kiri rutere ruria rukorega no tongeria Kawira Mwangaza bagieta kumugwata mbaru aria mwangira thaiji mwanka jojo MCs baire bethirite bakithama umwarike neiba MC wa Kianjae na MC wa Bothugusi West Patrick Muthuri alia nande Gacheri Muthuri akuanoka MCs ba Meru bakugambwa ni Kawira Mwangaza kagite na kare kwekureta supplementary budget muginyabu no bukuona inkuona executive ikigeria gushoa members ba county assembly gutuki bakuba support lakini kiuria gya kwa imbi bakubachwira thaizi akwena supplementary budget
kana kagita kara rwangirwa rwa executive rwa kwikurata supplementary budget na DMCA Gacheri Muthuri norotete MCs bau bakuthama kambi yao na rietwa ria kuga ni mirandi ya wandi yao bathingatetie akiuga gutino MCs baguitana na mirandi eje na ngugi chonde chibatugo kinyithwo wandina ni Kawira Mwangaza kinya bara bagomba bakuthuganya kabata guchwa ngugi ciao gutingugi batoshwa no ngugi chondema ni executive bati ku implement ngugi na te assembly batikate members bati gutegera ngugi ya member ithiraira aria agutegera ketha ngugi ciawe kugitatia ketha gwikira mbeca budget-ini Rombara Gacheri Muthuri na ndekire MCs barabatigi 47 kambine yao ni ati bakagio gwa kinya kanini ni bakale wandi ne chao betere mirandi na bethire bakithuja kethira mirandi uniti bwega kuringana kigina kira batengete Panda kuria members ba county assembly batige kugia nogwa ate bakiuga batotegera ngugi kana gutakugira ngugi ciao ngugi te batikugirwa kai batikuretwa as per the law kwa ukara wondine ku wetere ngugi citwe no tegere kethira ngugi cigutwa bwega ma as per ura wabangite na batu twamwire kukaria Meru kuthetera Mumeru na yuyu musimamo wetu tuone kana Kameru kakwandikwa kakawira ati kwenda kaandikwa tuone budget ira twakilukirie a program based budget ikuruta ngwe mashinani kungina kumunini wa speaker kere bunge ya Meru mwendali na MC wa Kiego ya Ntubochu urani Timothy Mutweri ibate janiritie nteto cha mucemano gatigati ya Kawira Mwangaza na munini wa laisi Kithure Kindiki baliuga bo bali MCs 47 bate kugwata mbaru Kawira Mwangaza na neba mwingatire gitine aria baugite bagutiro bagakarandi na Kawira bakiuga bo beterete koti imweberio bisi bethira bekarandi na mutumantu ithinkia jukia wathani bethire bakibangira kaunti ya Meru batwe tutemioka ukarandi micemanie kuthangalania mibango era turi county assembly tubangirite Meru batu turi MC 47 itu impeachere Kawira is not our governor or a former governor. Now the 47 MCAs knew to remove Karuare that Kawira batu to recognize I governor Meru. So ote kikarokio to akorota karana Kawira Mwangaza. Nontu batu assembly to impeachere ona ni tutene imani anwe. Senate yeta ya pod case kotini. So teo karande to karande na Kawira ko discuss anything. Governor ora to kumea governor designate. Mutumo ntwe bingia nwe twete remember from tarik 14 mweri wa 3 wanyo mumari utukarande nwe twaria manto ya Meru kwa hivyo kwaria na arakiwa MCA na MPs by Nairobi na ibaikitie anto nambasi yakathurire MP bawe na MCA bawe na inyakare nieke haina inyakare nieke na araba invited so yau yonthe siasa ciawe ainacio na propaganda na kweya na nteto ciorongora amenyerie atongeria babaritie kagitene karia bagutega kana kubanga mitaratara ya kuthuranira mathiko jang'ina wa DG wa Meru mutumantu ethingia kenine kia skuru ya Ntubochu bakiuga kira bakuromba ntuku ya rojo nithiri nyingi kiri barabageta mathiko ne jau aria tukuromba katukuromba rojo ntuku ya rojo nithire ina thiri ntuibeye tuingirie mami wa deputy governor na njira ya heshima muthiene nibaete mukana Kawira Mwangaza bakimuria menyeja kugita kana kweja mathiko ne jau Ankaira former governor Meru yatiyo mathiko ya mbere kwithira ya Meru ikwithirite kwina mathiko ya Kinyamuonyo muntu urawenda itikia athiru rujine ikwithirite kwina mathiko ya Mbalala na former governor Taita so ito wasia ya imbi special na mathiko ya Kiego ya Ntubochu won't ori intobira bibai kwithira bikinyete Kiego ya Ntubochu utethio reta utenguo baritira ende antu bai nyoko thigiria bati kuthigiria so tutekwenda wiya kwiyo course kios mathiko ne ya ina wa governor designate bira tukwenda turienda peace na tuikuromba tia kwaku na thiri
ito karite ngwe cia kuna thiri tutio kwenda mathiko ne ya ntukweruju ke reportera teto Shawero Juma reakwarie ni Mutuge Kare Kiriro kieba na kithikiro ni biojeri mathikone ja Ezekiel Kobia wa miaka 34 anteritia kangeta wodi-ini ya Isili urakwirikana oragirwe ni maitha mwambirio ni Joakim Agikia kera mathikone ja musiasa Kariminjeru ura wari MC wakoretwa mbunge-ini ya Meru kirithikari nthuru no rotete atongire manteriu baria kuga batithirite bakiariria ontu bukenda buchwirwa ntaira ugite kiria gitite na mbere kuoneka ni mpithukiro cha magita kwa magita ontu ugite ni butigite kinyanto batete oturo na bangi kugwata banja cha mwiri na kinya bangi gutigwa barenkia nontu bakwirwa ndithia ciao Arimi ndre mutongoria ndene kangeta ward ndaithikira sana twithirete tweneze onge uroeta na njira mbe yeye Nikiri mathiko janto murume wa miaka 34 anterete Isili wodi-ini kangeta urotete oturo bwa nyuma ya gukirimanwa ni maitha akariye bakionania muthuro na kurea kunganirwa kwao ni karikariri na nkuruki gukirirwa kuria bakiriri ni atongeria mwena ndo angichio karia kande na uchungu muno nonto voitura rire turarikia u kilolia onto muntu eturo Ezekia na uteo mo security uromba kwaria nte toi muntu ari oro agara onguku loyoni kandi ari nonto yani kinyango ko yongo ekweta musiari ne ya agalolia ka ni bibi oro yango ko muno bakithurwo ni mubunge wao Dan Kili kwithirwa atikinyete mathikone jaja kana kinya gutuma muntu kuboreria njeje batwe bwana mheshimiwa wetu ndani kile itokwenda ucionanie wengwa na naona no thuri no ntukura cia tuciwikite au mheshimiwa ende batwe gatukua ndani kile na uli batwe no tebi ndani kile au tutethia batwe katwe na kieba sana no ntu wa mathina ira tuonete to gwetha ndani kile we ngweke to muthura ngweke ni tondro aturakura nara na tu no gantu betu bendelete kworwana na tukithiga antu weta ntuko Rwanda na tutekurema tutekurara mesia tuthamitwe ukombekana mheshimiwa no batigwo na marwanda reo ukariranira na baba kurira na ruare kuringa na bo bonete wengo kendo me otongelo gari nao pato tukuria mesia barabara tutena cio ukaria ntu bathamita na ina turitabia kurabia tubitore ya kuonthe pongeria mubunge gute mutongire kinyomwe uri uthuri na kuro ra kinya mathikone jaja ontu butemerukite bubwega mimerone ya baba ingi bakari baba ruare tukithika Ezekia na tukiwa murio ya security ithirikari otekinya mwakilishi oringeri kuro riao wete kuwa pola na kuwa baskuma manto ya Ezekia one akieke nonto muntu ate bati weta na njira ekurathwa na akieke yura onde boromba kwa heshima Biblia yuwao ntuko cia mwiso irorie biorongo bikethia ate bikeya na bikeya na bite baba inge na kinya siasa na nto beto no bogukara kura itwaringire kwibonera na kwikinya bairi ya Karimi lakini ruare to kwengeria Ezekia ikarimi yake bokwethia ate akijukia kanya gakaura wachoga gitike MC wodi-ini ya kangeta niwe Kariminjeru na ajukite kanya kuria karibaba gutumira kura cia bubwa kirikithurano ne twetete lakini 2025 ekethira na 2026 na 27 ekeya anto bake yako baka tuma lainia tukaukinya nafasi ya thenjeri bakiwa oba boendete bakiwa oba buthwana iria no bakwenda kura cienu lakini thai tukurira na family ye utiura kinya na hanya utumana baterethia atia bagaya be inya na mbesa baumeta Nairobi na Mombasa lakini bonko boromba ito antu betu tukarira renge tukaringa kura renge tuibwa yaka turi ndrethite na murethi woni na nkoromba tukunure metho 2027 aria nkuruke jukitie kanya kwiringira ndebe kirigiti giki kiri siasa cha 2027 kankwenda bwira ntanwa ntakwa moyo na irato ingukandika mikanda ikenda ndoma mwathani na mbea kibaburenge ndi buromba nafasi ekwa MCA wa Kangeta Ward mwaka wa 2027 bwina imani kare miaka MCA woni ndrene nkoro ekwa ndi na imani kare mino yotete kwa MCA na nikage nkobura tu imenyera no rongo propaganda ira cia ya ntuko cia muthiasa kinya
asibo kumenya kinya kare miaka ithira MCA ruare ni orongo bwetheria atia bwarierie te sawa. Ezekiel Kobia ni umwe wa magana jakari kumantere Chigembe barabe atete oturo njarene cia maitha thirikari ikioneka gwita na mbere gwikono tanjara. Rais Ruto nonekete gwita na mbere na kutharikira uria wari munini wawe Rigathi Gachagua akiuria ari muthomera ta uru twakiaria ndietete na mbere na ndiunga ya wentere cha Western ugite Gachagua karemerwa kurita ngugiria athuriri kagita kare ari munini wawe ni arongerete na kugaweta rais wa Kenya ni umwe wa gwati mbarubani ne ba Raila Odinga kirikurira gitike mukariri gite wa ngataniro ya nthiguru cha Afrika nangi na kumutongerwa kiama kya Wiper Kalonzo Musyoka na menerete Rais Ruto akigwa kira koni ya Kenya ni muthuro akimwira kinya bontu kunite kuraja bakambiriria gwita na kwira Kenya umobo mantu akiaria Kalonzo ugite batitiga kurita thirikari maite jaraba kona iri najo anwa kongera na kuria rais na mpwe gutara mabisa banka ya makuringithia kura ya ABC Anthony Kadhenya na kurikipia. Rais anaweka mchanga vilivyo. Rais William Ruto gwantukia gatano alambite magema ntereja Western umdiali kaunti ya Bungoma na kaunti ya Busia. Tumeelewana watu wa Busia? Mnasema tuungane. Rais William Ruto akijuka kanyaga kakumenelirwa ale muninu ae Rigathi Gachagua na kumugeta mukabila na mtu endete ungumania. Na nishawaambia wale watu matapeli wale. Kuna watu matapeli ambao walikuwa na kazi kubwa kubwa wakashindwa because of incompetence, kwa sababu ya ukabila, kwa sababu ya ufisadi, kwa sababu ya chuki, kwa sababu ya kukosa mwelekeo. Ati wanaenda pale wanatupatia lecture. Mnatupatia lecture kama nani? Bure kabisa. Mutongere jwa ndini ya Kenya, Rais William Ruto akiuga morontwae ni kugwatithia Kenya na kudhidhia maendeleo. Wazi tulete, tunaelewana? Hii Kenya kwa mapenzi ya Mungu tutaunganisha Kenya hii. Na Wakenya wote wajivunie kwamba ni Wakenya. Na tupange mambo ya masomo ya watoto wetu. Tupange mambo ya kuunda barabara, kuhakikisha kwamba watu wako na mambo ya afya, tuhakikisha kwamba tunazalisha uchumi, tuondoe umaskini, tujenge uchumi, Kenya isonge mbele. Amwe nogu Rais William Ruto ni alingete kampeni ngwataniro ya Raila Odinga amwe na thirikari ya Enjeru. Mimi na Mheshimiwa Prime Minister Gwambo tumekubaliana. Ndio? Mambo ya siasa ya kugawana, siasa ya chuki, siasa ya ukabila, siasa ya kutenga Wakenya wengine. Hiyo siasa tuweke kikomo. Na ndio sababu mumeona nimetengeneza serikali ya kuunganisha Wakenya wote. Ndio tuweze tutembee pamoja. Na wakaita kama mutongoro wa kiama kya Wiper Kalonzo Musyoka ni ameneretie Rais William Ruto akiuga ni siasa jama kwa ngiri jere na milongoli na mugwanja mbiritie amwe na kwithirwa kithi na mbere konene maroro na kwiringa githuri konene. These guys obviously are campaigning, but as they campaign I advise them, even if they will take my advice, not to show open anger. Yani hasira ya ajabu. Umeiona hasira? Kumbukeni hasira ni hasara. Akiburi kujipiga kifua. Kalonzo kilogia Rais William Ruto ebange wega nontu bandi ndega na thirikari ikambia kuthiuruka ikiala na ilina Kenya. Kwa hivyo wajiandae, tunakuja na tuna mipangilio yetu. Actually what we want to do is to come up with rallies which are going to be based on issuance of IDs to the Kenyan youth, the agencies and others, and combine that with the registration of voters. Kuma mji muneno Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kadhenya. Kongina ku sub-county administrator wa Mwimbi Boniface Murithi kainga ugietea biashara baba ingi baraba kwende nchobi ntereu batethirito bakithingatira mawatho kiri biashara eje ya Murithi ugietea baba ingi bao ni bethirito bakiuna mawatho jaraje kija kumurika ngugiji akiuga na ndi mbere ya mtu kwa baruga ya gwitithia na mbere biashara eje no mwanka aingi mendekithia mwanya jaraje ki Martin Mugambi gatweche Kinya.
Kaingora nwe murugamiri wa kaunti nini ya Mwembe ariuga aringi biashara bamwe ba irabu ibatejanirie mawatho maraba bateri kwithirwa bakithingata kiri biashara ino maria makuya mathaa makarugura mathaa ma matevo yari kwina maria magwatagwa na mamwe itha makaomba kwibingira gwatuika utemba gukinyirika gitumi twetete stakeholders yari twaraniria mauntu mamwe ta mau gutigaga kuya na milango ya nyuma ukarugura mathaa matemo na atuele ke ukua boto bangete atuele to ke ukia ne ate ukabingirwa mba yaku completely uthioga sheria we rwaku wa kuruta no ndo montole te komba gotia sheria bole bateria ate bateria kwithirwa ri biashara nie kiongera ariuga kuri na mawatho nkutho maraendia na nkinya ringi biashara baba bathingataga na koguta thirikari ya kaunti imo bakururumukia kenda gutigira ima kuthingatirwa bateria kwithirwa kendia nchobi iria mbitekerirwe ni sheria thiini wa Kenya kwendwa na especially cia micuba na nkinya mawatho matendaga mwendia ethirwa kendagia second generation na third generation tukamera anokienderua nchobi ubaterie wenderue nchobi ni supply oria ari licensed in Tharaka Nithi county utigache kugura nchobi iria itigwitikairwa ni watho no anto ana enforcement ya rutho ethirwa na nchobi eno no ukagwatwa no anto mwendia nawe abateria akwenderia maunto mamwe tamara matwameraga ni wenderua nchobi ni supplier oka make sure okonenkerwa receipt nikenda ana enforcement igacha tombe kolomeria maunto mama kirikiri ariuga gutire kienderio gia nchobi no mbitigiri gwatho gikarugurwa kana gwitigirwa gitathingatirite mawatho kana nkinya kunenkerwa baro ya kuruta wira gugatuika kuri ntugo kiaro na mawatho mama ne nkinya kwina maunto maria kutuika no gutimisa kuringana na sheria cia public health ibula ikuga wethirwo ke maintain utheru nginya na kuri anto makuthie gutumira wegwe ni cioro ikethirwo ire ntheru na ukethirwa kwina cioro igutumirwa ni aka na arume na nginya yulai no tofauti kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi tena mbere kurumira ntito chetu inchokerete nyumba ya kagitagate kuraja Kambuni yetu ya Rhino Mabati egwethete maguriko gwithie kugwithia kiri mabati jonthe kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe ja tile profile za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamis tile na Roman Jamil tile gauge 28 made ara magurija gwete kuma magana jana na 745 wa kilomita gauge 30 made kuma 680 na ndeni 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndeni 499 nake okenda beshe cia kuciorire guru ja toye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe mumeru akiuga murojo na inchoni ukuruva mwato aja Rhino Mabati twithirwe tugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi turiongire industry yetu ya Rhino Mabati irere kithoka njire na Meru gwita Ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka order yaku Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa Rhino Mabati mabati jeto tokarie bieto Rhino Mabati do it best on top Twekithia obisi yaku ya Kinandi nere na umithio na Victory Furniture. Itebi yake ni bia kuambirire ngithatu na 500 ni bithongomagia mutegerejo wa mbere. Turi na executive office tables kuambirire ngiri 12. Cionere conference tables, reception desk, airport seat na cabinet kienda kuthongomia ngugi yaku. Turi na furniture cia obisi ya Victory Furniture na marija te kuinyeria mubuko jwaku. Bare Meru na ya member ba Stima Sacco turi na nkuma enjega kiribwe turi na ngwataniro na Stima Sacco iriega atigira no kurongamira magurija leo kadithia ja ni ontobu anteto nkuruki ringa thimu namba 0748578516 Victory Furniture where comfort meets style.
Sasa hizo zote. Zote gani? Kwani wewe utoa wapi pesa? Hii ni ofa. Hakuna pesa hapa. Changamuka ushinde na Ketias. Uko serious? Very serious. Mshamba. Obina. Siweke nini kwa trofu. Wewe pia umekuja kuchangamuka. Wewe nimeona umenunua kila kitu. Chakula. Kwa wiki hata juu kuna ofa. Changamuka ushinde na Hetias. Magari 7 za kushindaniwa aina ya Daihatsu Mira, TV, fridges, microwave, shopping voucher, school fee voucher, bundled products, instant prizes na zawadi zingine kemkem. Raundi hii kila mtu ni mshindi. Kushiriki, fanya shopping ya shilingi 800 na zaidi. Changamka ushinde na Ketias Supermarket. Ama ushinde hapo ukiangalia advert. Inaanza Disemba tarehe 2 hadi Februari tarehe 10. Hetias Supermarket, a world of choice. Panda tukupandishe na GoTV this new year. Upgrade leo to the next package tukupandishe to the next one. My goodness. Ukiwa na GoTV Lite, lipia GoTV Value to upgrade to GoTV Plus. Oh, it's so cool. But a big value, big entertainment. Really clever play. Perfect! Panda tukupandishe kupata even more with GoTV. Pure serendipity. Upgrade today on the My GoTV app. Wega gwetana mbere kurumira ntito chetu akariba kibiri cyane bonekete gukerera otethyo kuma kiri ministry ya Ruji rungu rwa thirikari kaunti ya Meru arabamukirite miberethi ya gutambia Ruji ya uraja bwankurukia kilomita 4.5 untubura nandi bwirigiri ko batethye gutambia Ruji mature na ratari bethirito batambite Rujiru no uraja bwa kilomita 15 akereka gitaga kweja na miberethi ya bisamane no wa Ruji thirikari ne kaunti ya Meru Jack Muthamia augite thirikari geta na mbere na gutethya kari gutambia Ruji kenda kuthiria thina ya Rujiru Gakimutegi na Chekinya. Kiri mworoto akwa kugeria kuthiria bota ya kariba wandi yake muno kora kurumiritwe thini ya Roya Tantumburi. MC wa wandi ya Kibiriche Jacob Muirigi na thiete na mbere na guchwa ntaire ya thini no na njira mwanya mwanya. Na ntugo yo mthe gukurukira rongi rwa Roya thirikari ya kaunti ya Meru na nenkanirite pipe kathumba cha Roya kiri murandwa kirwa Bore Water Project. Buije turaina handi nyingi kiri Rujiru kana bote kulikana bu. Ibo kulikana promise ye mwera ndabwere ne atinga hakikisha Ruji ukugwatithanirwa mwanka mo member mwisho. Ibo kuona mando yo yakaja kuthitheka. Twayambiririe Ntumburi twareta na pipe nyingi muno na excellence the governor. Twachoka no tuiba inyere twabakira kinya chamber. Twabakira chamber nyingi chamber 45. Na ye kabo butengani bo kuona tangiria twakite ara. There are 225,000 liters. Na gitumia kuthithia mantu ya yothe katukwenda kuona babu bugutetheka. Tutikwenda kwithirwa tukija kuburetera bia kuria kana twija buretera samaki. Turenda babu bombotagia samaki buingwa. No akagitania kwe msio Muirigi arombete amemba baraba gunekete gutigira bakurima na Roya ruru rwa kinyamichi kwao. Karuji kaka iromba retu obindie bwe nayo twakathithia kabwe ga kinyanjeku igatumirwa kurima bia kuria katumirwa kurima into bia tukona bio mbecha tukarutumira gwitura nthiguru ou kirimo biashara ikyo tukwenda batu to emphasize na imbije batu tuteana kana turi athao yende gukena gwakwa kura kunene iria antu bakwa botetheka na nte mwa kanya ga kunogoka nte ambite kuona mwanka mtu mwicho akugitate agutetheka na kinya tuona tukinyirwa i pipes waziri nga kwagia stiro tuchoke mwitone tukachwe Ruji rungi tuonga ungere kenda Ruji rumba kungana ara tukunywa Ruji ntuku imwe tumbe kunywa Ruji ntuku igire kana ithatu kana bote kwenda uroi waziri ankwire antu baba ko bakibirichia bakeja kuona Ruji rirayabo rwa ntuku ithatu kiumia aja gutwa wigunya kiromba ambasari kuruwe babu gutwa wigwa kenda bia kuria no ntu turi antu ni aitingoge na ibachita irango ge kama ituriungite miunda kadhaa tureje
na ugetikaniria na uni uria wina ruyi ru na kurita ngogi njega. Noe waziri wa roye thirikari-ini ya kaunti ya Meru Jack Muthami akiaria kagita kwa yana pipe ino na kathite ngwataniro ya MC uyu na ngavana Kawira Mwangaza. Ndi mucokerie nkatho no ntukuma kwi ya wonka bukona na wonka boya utuona na wonka boya ati wonka aburetera ntukwembere rire jire wonka twakinyire na raura nthi na raura MCK Ntumburi twareta pipes tukirianga toya twoke tangiriko na ruari ni pipe ingi tuona mweshimo na wonka boya nuntu bura bwamukiritwo na gukatho anene ngire atethetie no rujine ru ni nene muno atutethetie kuma na pipes twikirite pipe nene muno itwikirite pipe nini na cionthe no umbite kwithwa agitutethagia na twakirite gitangi giki nene muno gitangi gitiumba kuoneka zone turi yonthe na nkatho cietu ni nyingi muno kenda tukomba kunyoruju kenda rugatutethia tututethie ki ng'ombe cietu miundene yetu na ndio tutiugiaga kugura masukuma kuraja tukairimaira twingwa ndina nkatho kiri ngavana wetu na ibuije ovuleti ibuije bukomenya indagitire mirigi nara ndacoka ki ngavana ibukona yaka ndathithirie boya kethira tiki ngavana ndebi bionora inkenete muno nontu nukuona ngwataniro ekwa na ngavana nikureta mibaibo nikureta mantu a barabara kuma Ntumburi gicigo mbunge kia Bore nkiripotera Wero Njuma nio kambitaga ki Mutegi. Arimi kuma kaunti-ini Tharaka Nithi ni bagunikite na utungata bweru bwegia uthimi bwa mithetu amwe na kumenyithua mboreo iria njega ya urimi mithetune yao bubumbukite kumana na ngwataniro gatikati ka thirikari nene gukurukira karo na thirikari ya kaunti iyo kuringana na abisa munene wa urimi thirikari-ini ya kaunti Peter Kimathi Njeru nthuki mbithigana rimwe na batano ni bamukirite moritani na bakomba gutetheria kiri uthimi bwa mithetu na kwa arimi mataro jakira bombikia kurima amwe na mataro jangi bubu ni bwirigiri gutethia kuongera maketha kiri arimi baba Simon Geshma na gutwacho na njira indiko Arimi baba bambe mbithi kuma ntere mwanya cha kaunti ya Tharaka Nithi barithomithua bura bagatethagiria arimi gucokaniria unoru bwa mithetu mindani yago nyuma ya unoru bukuthira nuntu bwa mindenu kurima wa kagita karaja mubango jo ura ukaguna arimi bonthe ba kaunti ya Tharaka Nithi gutari marai urirugamirwa thirikari nene gukurukira rongi rwa Kalo na thirikari ya kaunti gukurukira mubango wa NAFCVD. Miaka iria ya tene arimi etu marimaga makire mava after season igiri ithatu aga shift akathi vandu vengi no rutha ai nondu wa population uria population irakura turethera murimi arimi etu mararima vandu vamwe for more than 5 years rugethera etheturie turigatuika depleted ukethera murimi agira gwikira thumu kana fertilizer taraketha kindu itu expectiria tukomba kuthima mithetinu ingi na project ino tu support mantu mamange tuko support tukomba komba ushide ni ribi kugana tuona ene kemwe waketha tuge nkuni ithatu ukomba kumba uketha irio bingi ina nkuni 5 ka nkuni 10 ukurukira kwa mathomo matu kubopa kuringana na abisa baba mbeo mbithi baba iboba kaithiranagia muthetu mindani na kwirakira ithimi arampumicha kiwango kia unoru bwau igatuma gwa thimuni ya murimi na ya mbeo mbithi baba eri na maendekithia mambolea irekendekana amwe na imera bira bibatiri kwandwa muthetuni oju ta county government ya Tharaka Nithi ukurukira kwa utongere wa sasa Muthomi Njoki itumbite ku twina agripreneur kana na baba nini babandikitwe baba rutite mantu ma agriculture ana igana rimwe ria batano kira wandi ana mawanja kenda bomba tetheria arimi betu mantu ma kilimo rathi ukethira duka nyingi fertilizer ni so many types tuna bread nyingi muno in the country some na tutakomea kazi yagirirwe thiini wa Tharaka Nithi county kana ciagirwo kuthii mwenye wa coast ukethira arimi etu maragurwa fertilizer methera thiini wa dukani cietu iri bakuvi no ru project ino turenda ituike advisory akorwo ni ta Tharaka Nithi county tukavota ku recommend thiini wa Tharaka Nithi county ira require brand ino ka fertilizer type ino
iragererwo gukorwa ithiini wa nduka cietu iria arimagirwo kwa makigura. Mubango jo ukonokeria murimi chiringi 4,000 wa kira kithimi iraba kiri ataalamu kiumbe kana 1,000 iraba kiri athimi bathirikari nuntu ngwataniro ino nio ikarugamira murimi ngarama ino. Already sampling materials nitubotete kureta Tharaka Nithi cia kuruta wira uyu na riu umuthi twature na entrepreneurs magakorwa merende kuambiriria wero immediately reba kona na barabaya nontu tugatumira both national government na baraba bathingira na support ya officer betu ba agriculture. Tafadhali tuitegiri bathukia sample ira kende kaya gututethia na kana tomba gutetheka kumba kumithia iyo bingi mindani yetu kumba kumithia kenda kinya nyaki nyingi kenda ng'ombe cietu cionente kuria tugatwine eria rikugana kaunti ino Tharaka Nithi kenda tomba kuendelea na wekera mbeca mibukoni yetu. Nkiripotera Weru Njuma kuma gicigo bunge Chukaigamba Ng'ombe mbitagwa Samuel Gaishima. Thirikari ni rungamite wendia ba factory ya kawa ya Gakundu irerari kwendwa nontu bwa mukobo jwa milioni 800 kagiteno kau arimi ba factory je ni bendekithitio chunkuni bwandene kuthigora ripoti kweza no gukoni utumiri bwa mbeche iwonde ni bendekithitie anene kire factory je kujuka irwe tagarera ke watho ritamwaniki na chona njira ya ndene. Thirikari nene nĩ ĩrũgamĩtie kũvũra mũnanda gwa Gakundu Coffee Cooperative Society ũrĩa ũraiwĩkwe tarĩki 30 mweri ũyũ nĩ ũndũ wa arĩmi aya kũremwo kũrĩva rũni rwa ciringi milioni 69 rũrĩa rwavoetwe kuma kũrĩ rũvonge rwa Commodity Fund. Rũni rũrũ rwakovirwo mĩaka mĩingĩ mĩthiru na varia arĩmi matonete ũteithio waguo na amwe wana matiraici kana rwĩkuo. Ĩno nĩ kũringana na PS wa cooperatives niwe Patrick Kilemi uria uracererete arimi aya muthenya wa umuthi. Ndio kulikuwa na auction. That year. Nikaweka pressure. But these are the good news. Hiyo mambo ilikuwa imepangwa that year. Through the intervention of His Excellency the President, the Deputy President Kiteke imewekelewa kando. Gũkũ gũkĩvĩtũkagwo atĩ gũkorwe gũgĩkwo ũthuthuria wa kinyi kana inquiry nĩguo kũmenya ũrĩa mbia ino ciatũmĩrwe na nĩ arĩkũ maitũmĩre. Ni kwamba wakulima wa Gakundu Farmers Cooperative Society wamepitisha kwamba wanataka inquiry ifanywe ya kujua vile hizo pesa zilitumika, na wamesema yule alitumia pesa vibaya ashikwe ndani. Nake Commissioner General wa Cooperatives niwe David Obonyo akiugaga ati aria makethirwa mari na mavitia magutumira mbia cia arimi aya nae ati magakorwo magiocerwo makinya mavio makiwatho. Kuna vitu ambavyo tutachua na hiyo ripoti itasomewa nyinyi hiyo pesa ilikopeswa lini? Na vile iliingia vile ilitoka? Kama kuna njia pesa ilitoka kwa ile nchi sio ambayo ile ilikuwa imesemekana, then wale officials walikuwa responsible wakati huo, they would be accountable. Gũkũ kũrĩ na ivoya kuma kũrĩ arĩmi aya kũrĩ thirikari nene makorwe magĩcamirwa rũni rũrũ. Ngĩripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbĩtagwo Rita Mwaniki wa Musiri. Wendia na uguri ureterine Weru FM 96.4 rumuri rwa Amiru. Abisa munene kiri ministry ya urimi ya kaunti na Meru James Mutia na ariungirite arimi bamakuyu nturene ya Athigembe Central na aria batarite guciandikithia ta cooperatives akiuga ukurukira bo bakoma kungunikana njira mwanya kuma kiri thirikari no gwita kwina kinya thoko irio tayari ya makuyu akiuria arimi gwita na mbere na urimi bo kinya nkurukia Antonio arimi baba ni batariritie ubuni burabonete kumana na urimi bo bakiuga kinya ni
bombite guchukiria bunene kiri uturo bwa Dennis Mugendi na kurikithia ikinyagwa James Mutia aria bisa munene wa urimi thirikari-ini ya kaunti ya Meru akinyite nture-ini ya Thindinde-ini ya Igembe Central kuriungira arimi baria barithiti makuyu nyuma ya gutethirwa gavana Kawira Mwangaza urithi bakujirite buri na umithio bunene kiri arimi baria bakubothithia Kotala samaki ena kilo 5 imwe kilo 8 times 5 kilo iu iyo thiringi 4 ko samaki imwe ne kore afi emwana ankwenda kura antu betu Meru uri ibo samaki bwe no tethio na bombo tethio muntu akathomithia mwana kwi bange bena marimba ya na kwi bange to bona kato banengera lakini bakara mukuru ile samaki uri samaki no uri tena ngoe njomo na ngwenda kura antu betu Meru tukwenda focus na kuona antu betu kubakuria boya bakuomba kuona becha bakuomba otethuka agwire la fish pond ye ngwete kibwithe ibo umeona na makoyo ngirike thomba ndene au yararekite kwayano ni thirikari yetu ya gavana Kawira Mwangaza na buikwa wengwa mwene makoyo ya na uchokia ngatho no ntukuma araikira makoyo ya nthi ara anenkeri ni Kawira Mwangaza na akawabia kudana kila kitu na kuomba koyokia na kuomba oketha makoyo arimi bariuga murandi jojo jwa urithi wa makoyo ni jo bagunite bunene aria bendia makoyo bonaga mbeca cia kubonjorithia uturone bwao kurio kuriene bisi cia ritwa na kuingia maubatu jangi nitwana mbeca cia kuria school fees na kinya cia kurima munda ya yubu kuona turimite au ngacokia ngatho nkera ngai ni bwa nontu na turetere gavana mweya ugumea thina cia antu kwitu kwenda ri bonthe madam chora bakumai cooperative ira kia tukomba batethia ito chwa mantu athoko na ngo nyito ginya nyumba ya kwendia samaki kenda murimi ari samaki chiake akomba kwa na akomba wiki akona mbecha kuni binkuromba ri betu ibendelea gucheana tokuna ngia samaki tuweta kwenda ringi 10 tokuna ngira laina tuweta kwendia bila to akuna ngenda komba uitethia Dennis Mugendi, Weru TV, nture-ini ya Thindi, wandi-ini ya Igembe East, Igembe Central, County ya Meru. Tonya bienine ya chethi bairabu mwanya na mashabiki bao ni bonanite gikino nuntu wa michetho ya kambuni ya Betika ire guchethera kienine ga kinoru tima mubira ya maguru ya Black Panther igatirimana na ya mitungo ni Alzizia ikithimana inya na Mawa FC augi amona bo ni baigitwe batinganiri nyuma yabo kuma kuona mwanya indi bethro batiogia ni untu bothina na ikundi kiria kirungamirite ogi ya Janthiguru ni Athletics Kenya amana bo ni baikanyaga kuthithia mazoezi kienene kiu gia kinoru araba ugite ni kimukabie ni biria biega buru bia kugira muthuru muriuki na report ije ne michetho raithirite na igwa kiumia kimwe arakuthitha kuna michetho migura maguru michetho jura gibi basketball na inya kugia yonde tethiritwe ni kampuni ya Betika gukurukira mubango Jojo Bingwa Fest na tukinyite na ndimthonyo ruju uthakuna semifinal ya mibira ya maguru atimu ya LCZ ketho itirimana na Maua mitungo ithwe gitimana na Black Panther that as we go into the semi-finals tomorrow we expect to see a large turnout and come Sunday during the finals because tuna inaanza asubuhi kuna rugby finals asubuhi and then kuna women finals and then of course the men finals in the afternoon so we are hoping to see a large turnout probably bigger than last year so that we can come together mingle do networking alafu tujeta kwa tikere chethero last time the same teams no jochiare semis ko ikethro china more competition kana tournament ikethro more competitive ngoro Kinya ire yare Betika last year the same ladies ikethro chirio Black Panther, Kachanga Queens na Flamingo na Kerua TTTI. Coach on the komba gwethro igechethro aja semis Kinoru Stadium. Na nande ne county Meru ambere buru anti bombite kona mubira ja basketball
na kona timu mwanya majike shindana aranti kwa kumia ni ofaino kethwa gicethwa basketball na hizi basketball pitch ire kugitwa stadium igati goja to the benefit of Meru community. Amna bubu kulingana Brahman Karamoja urorungamirite muno manto mibire maguru augite team ciari na ciarume cionthe igethwa ikiombe cinganene. Elias Murega urari munini mukarigiti wa FKF ndene Meru agwangurukia milioni 30 ikethwa igitigwa kwa ndiko mugwanja era mbetike ithirito iria ja Meru. We are doing men and women, that is 16 teams for men and 16 teams for women. Already kuna balance in terms of the numbers, so pia in terms of prize money it's also balanced. So number 1 wa football men anapata 1 million, that applies the same to women, pia 1 million, and then number 2 anapata 500,000 both men and women, alafu number 3 anapata 250,000 both men and women. I think it's the first tournament across board ile imejaribu kufanya ile gender balance ama gender equality. So I want to thank Betika through their Betika na community initiative for also trying to recognize the gender card. We have tried to balance things up, so we want to big them up kabisa. Ogategera mantoa roze rogoro roigoroaja rokare into binge biashara in terms of employment yengoge young people, referees, coordinators, marshal, security teams, all these flow and better circulation. Koito kuona Betika within these 7 days kuma Monday kuita Sunday, more than that a million igatigo as a Meru County. Amna bubu ndingo enene nikiria ugei mbaraba kutha baithuranite kugea narua indi rwangirura rungamirite nduru ni ruikei betha bakirega kirai kwirikana batiromba kuiganwa bwega na timu ya Betika. Na matukio ya leo ambayo tumeweza kushuhudia hapa Meru was really unfortunate, and we really feel for the athletes, and it is something that we believe should not happen again. What maybe I can say to Eke is we are all stakeholders in this. Our focus should be the athletes. We are here because of the athletes, as the organizers, and also as the federation. We can't have the federation without the athletes. So we have to find a way of working together to see that whatever we do, the ultimate beneficiary is the athletes. And another thing, kuromba other partners association like AK no kona ande jarura rutumba koge waza itu kuromba bakethra be creator environment jaga sponsors ikenda bedro pena that partnership when jaga then the athlete kana talent komba kwethra igitetheka lakini tokareta confusion yeu kana kulemano kwereanwa then uleo kumia ti federation kana maybe sponsors uleo kumia imochethi ule na aru arenge pocket maybe 300,000 ikora Muthuri Mrioki wari Juma Mutirjo Kangangi. Muthejanta sana njira ndi kunguchokire nkatho cha mwanya na tubakona kanya kugwatanira nawo ntuchemane kairi tukiarujukire weru weekend tana mbere ukenera mibango weru TV nkwendera tukubobwega mitagwantinya rikinywa Purity Richard no ukarimonanire wetu wa mapithio.